Paralog pideban yok Sngap Pynkut Starlink Network. Lada pimpat yok Sngap te pe yak nek video Haduh ke bekut bat pin setip load yak ta ga Starlink Network. Bat ngani turu yepi katno pin habban recharge Bnai lada pi pendon kam yak nek Starlink Network. Kumta blog shwa bengini ya iskmat nek video menta ngakar pade pi baro ba pin like bat share yak nek video. But what glad ban subscribe yak nek channel lada pi want my hak nek channel. Kumta tongin ya poi Japang jong nek video mta sngi. Kumta perlok utrai jong nek Starlink Network uday uriu he spatam hak perthei u Elon Musk. Yak nek Starlink Network jong u Elon Musk la pendon kam da palat chispat li kiri. But yak nek network Starlink la pendon kam da ki klur mod ki brium. Kumta pelok tongan itu pi kumno nek Starlink Network ka trekam. Hagajing sha pelok nek Starlink Network ka don ka jia day ka ba bait bat u satellite na jrong. Ladbi pendon kam da Starlink Network pin don kono ka jing e ha ka network. Wat ladbi don ha cloud hangno ru pini yo ya ka network. Namar ka network kan wan na jrong bait na u satellite. Kena ke Starlink Network kedai ke balas na kerpang na kebenta kin nang gendong. Unta perlok ke Sorkar jong ke rijongi kala menjur ya kena ke Starlink Network ban sedang no ya ka hagari jongi. Menta suki kena ke network Starlink kala nang sedang hagari jongi. Hanrei lebih yo Sngap ya ke dor jong ke recharge jong kena ke Starlink Network man u Bnai pinsa Sngap lengo kalong ke barem dor Haduh kata-kata. Ngatarai kena ke network kanam Neslim hari India namar kedor jongka ban recharge man ubnai kalong kabar remdor bha namar ke India kedai ke ri ke baduk nak benta ke wepat kiri ke biang kita kibriu kidai ki barius pa ki laban shim wanna de ki de ban siu Hajar ne Hajar Tyngka ne Hajar Tyngka shibnai ru kin siu be ngan wat ya ka Google bat pinsa Sngap skim hadin ba philayo I ba ka buy recharge jongka man ubnai kalong ka ba rem dor pha sya ngin ya le sya Google ngan pen ep kumta pelok yo yang ne ngala dep sa Google ngan pen ep ka dor recharge jongka Starlink Network ashibnai kan no le yang to jing tho is Starlink Network is Starlink approved in India. Jadi yo la yo permission em India pe ne pin yo I de ka ba shai de ka ba top ne yes Starlink has been issued lol by the .4 GMPCS VSAT and ISP license in India la yo license India dan ne harum ngat ni pi ka by recharge shimnai jong de Starlink Network how much will Starlink cost in India dan ne tapi pi page Lingo dan pilih yang lebih. Starlink internet in India is expected to cost between 3,000 and 7,000 per month. Oh, belai pej Hajar do Hajar Tyngka shibnai kebai recharge jong kena Starlink Network. Manu bela ber recharge kena bapli ke bentuk te kena bela ber recharge kena kamtam ke bentuk ke ba shong gendong nyimdon kam kena network ada remdor Haduh kena kan. Sngap kumno pelong ai ke jing ranjo pe comment section no gindon kam kena kan network kan biang ini kambes ka Jio ne kan Airtel kumno piang pelong pe yang ne monthly subscription estimated suggest monthly subscription fees from 3,000 to 7,000 depend on the plan and location kataru ka depend kan syong ha ka jaka ka besa ka jongpi Tengah try perlok pilih aja tip pilih I tengah ikut kena ke video yang nema ingin saya kendu aku bebat ke video aku beli si baru